Kitabu cha Tawala ya Kwanza mlango wa 18. Ahija nambo za unabii zulu za Jeroboamu. Wakati huu Abija mwana wa Jeroboamu akikala mkongo, Jeroboamu akimwamba mchewe, endo kazigaluze ili usimanyikane kukala umukaza Jeroboamu, wenye wende Shilo. Nabii Ahija yohari anambira kukala ndakala mtawale watu kuko. Halamike hekumi kekeza kutala na kidhembe cha uchi wa nyuchi mwendere. Iye ndakwambiriza shovi ndisho hendeka kwa ye mwana. Bae mkaza Jeroboamu akaenda visho. Ukachenda ta nyumbani kwa Ahija ko Shilo. Vikara ya Ahija wera aza uyakaona. Kwa kukala wera zatumika jomu. Ela bwana kimwamba Ahija, Lola, mkaza Jeroboamu anaza. Akuzira kuhusu mwanawe. Kwani kafai wabule. Na uo undamwambiriza vivi na vivi. Andiho kuza andazihende hereseye. Kwa visha Ahija roho sikira misindo yeho mriangoni. Waamba, karibu nyumbani mkasa Jeroboamu. Kwani wani kuzihendia heresiwe. Nizahumwa. Kwako na habari mbii. Ndoko ng'ombiro Jeroboamu kukala. Ndiye bwana, iye mlungu wa Israeli anamba. Na kunula kula kaiza atu. Nikikuhenda kilongozi wa watu wangu Israeli. Nikuhala utawali kula kaiza nyumba ya Daudi. Nikikupa uwe. Ela uwe kukalire heremu humiki wangu Daudi. Daudi wakagwira malagizo gangu na akinitua na moyowe wosi na akihenda garigo gahachi mbele zangu. Uzihenda utiriri munji ukira osi mario kutangulia. Zazitenge zira milungu mingine na vizuka cha chuma cha kuyeyusha. Uzanitukiza na kunikahala. Kwa utu huo ndehenda utu yo nyumba ya Jeroboamu. Ndamtosa kula kwa Jeroboamu kila mwanamlume kaiza Israeli areni mtungwa na hatari huru. Nende yoche yo nyumba ya Jeroboamu herevria mtu wa uchajo maviga ng'ombe hataga kasha tsetete. Mdama yose wa Jeroboamu andiyefa mzini andari wani kuro na yose andiyefa mndani andari wani unyama kubururuka. Bwana azanena, vikara uenda nyumbani kwako ndio joga mo mzini tu ya mwana andafa. Israeli yose indamririra na imuzike. Iye hakeye ndiye zikwa kahiza nyumba ya Jeroboamu. Kwa kukala iye tu kahiza nyumba ya Jeroboamu ndiye ariye ya Bwana mlungu wa Israeli azamona na udzo. Zaidi ya visho Bwana ndanula mtawali zulu za Israeli ambaye ndiye marigiza nyumba ya Jeroboamu. Siku ni rero hata vifikari. Na Bwana ndaipiga Israeli hata ikaliherelu nyasi lutukuswajo mazini. Anda ingole Israeli kulakaiza zainsi imbizo. Ariyo hapa kare yao. Na anda za Musa konyanga mahiri ya umuho wa Efurati. Kwani wamtukiza Bwana wakutengeza viguzo ja Ashera. Na yanda aricha Israeli kwa utoa dhambi za Jeroboamu arizo zihenda. Na kihenda Israeli mazihende. Ndio mkaza Jeroboamu akiuka na achenda tiriza. Ariyo shoga choki zingi cha mriango tu ya mwana akifa. Baima kimzika na Israeli yose kimririra. Rebona rishokadaza nena. Kukirira kwa muhumikiwe na Abia Ahija. Mautu mangine ga utawala Jeroboamu vihari jopigana na jari jotawala. Janzi kwa kaiza chuocha mautu ga nyakati ga tawali a Israeli. Jeroboamu watawala kwa miaka 200. Gonya akifa. Mwanawe Nadabu akihala atuwe here mtawali. Vikara Rehoboamu mwana wa Selemani wakala mtawali wa Juda. Rehoboamu wanza kutawala roho kala na miaka 40 na yewata wala kwa muda wa miaka 10 na mifungahi kwa Jerusalemu. Mzamba Bwana wa usagula kulakai zambari zosi za Israeli kwamba hakale hatue hakuabudiwa. Mama yora nefa Naama na yore ni Muamoni. Atoa Juda makihenda maimbere za Bwana kwa utoaza dhambi zao. Amuhenda Bwana azalweni wivu jo. Atakukira jo marijo henda akare yao. Pia mazitengezera hatua zulu hakuabudira milungu. Guzo za kuabudiwa na viguzo za Ashera zulu za kila mrima. Na kaiza kolo rakila muhuru okala na peho. Kiza kwereko na malaya akilume hekaluni kaiza tsi. Atumakihenda motu wa kutukiza gajosha mataifa mangine ambago Bwana wagainga mbere za Israeli. Kaiza mwaka wa 5 wa kutawala Rehoboamu, Shishaki mtawali wa Misri waishambulia Jerusalemu. Akihala hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mtawali. Akihala kila kitu. Atazonga uzosi za dhahabu. Zilizokala zatengeza ni Selemani. Bai mtawali Rehoboamu akitengeza ngao za ng'andu. Hatuwazonga za dhahabu. Akizika mikononi mwa Abomarinzi. Mario kalama na rinda kaiza mriango wa nyumba ya mtawali. Kila wakati ya mtawali roho kwenda kaiza nyumba ya Bwana. Arinzi mazitukula zongao. Na baadaye mazi uja kwa chumba cha arinzi. Mautu mangine ga utawala Rehoboamu na gosari go gahenda
samba ganzi kwa kaiza chocha mautu ganyakati ga atawale a Juda. Kwa kala na kondo kwenda kaiza Rehoboamu na Jeroboamu. Naye Rehoboamu akifa na akizikwa na kareka iza mzi wa Daudi. Amewera naifa Naama Mwamoni mwanawe Abija akihala hatu here mtawali. Kitabu cha Atawali wa kwanza mrangoni wa 15. Abija na tawala Juda. Kaiza mwaka wa 18 wa mtawali Jeroboamu mwana wa Nebati. Abija wanza kutawala Juda. Watawala kwa Yerusalemu kwa muda miaka 5. Amewera naifa Maaka mwana wa Abusalomu. Abija wahenda dhambi zosari zozihenda babaye. Kakaliro mwaminifu kwa Bwana. Herarisho kalamu karewe Daudi. Kisha ataangana visho kwa utoa Daudi. Bwana mlunguwe. Wamupataa kwa Yerusalemu kwa kumtagula mwana wa hale hatuhe na kuihende Yerusalemu ikali imara. Kwani Daudi wahenda garigo gahachi masonu wa Bwana. Na kashindirwe ni kugwira malagizo ga Bwana. Maisha gegosi. Isio kalaka iza habari za Uria Muhiti. Kwa kala navi haka iza Rehoboamu na Jeroboamu. Maisha gosi ga Abija. Mautu mangine ga utawali wa Abija. Na gosari go gahenda. Samba ganzi kwa kaiza chocha mautu ga nyakati ga atawali a Juda. Kwa kala navi haka iza Abija na Jeroboamu. Bai Abija akifa na akizikwa kaiza mzi wa Daudi. Na mwanawe Asa akihala hatu here mtawali. Kaiza mwaka 200 wa utawali wa Jeroboamu mtawali wa Israeli. Asa wanza kutawala Juda. Watawala kwa Yerusalemu kwa muda miaka 400 na mwenga. Mamewera naifa Maaka mwana wa Abusalomu. Asa akienda garigo gahachi mbele za Bwana. Herarisho henda mkarewe Daudi. Akiaingare humalaya akilu mahekaluni. Kula kaiza yoti. Na akijusa vizuka jusi vilishokala cha tengezo ni ya kare. Hata kimuhoka cheocha umalikia ye Maaka. Haweye kwa kukala were watengeza kizuka cha Ashera. Ambacho chere ni tukizo. Asa wakitamatema cho kizuka na kikio ocha kaiza detera kidironi. Izo wakazu sire zo sehemu za zulu za kuabudira Mlungu. Asa wakala mwaminifu kwa Bwana. Maisha gegosi. Akivireha nyumbani kwa Bwana jo viari jikambere babaye. Ajari jo jikambere ye mwenye. Yani fedha, dhahabu na vya vingine. Asa na Baasha mtawala Israeli mapigana kwenda siku zote za utawali wao. Baasha mtawala Israeli akimbuka kuipiga Juda. Na akijenga ngome kuko mji wa Rama. Ili kusiza mtu hiyo saa simbole. Hadi ukwangira kaiza nchi ya Asa, tawali wa Juda. Ngonya Asa akihala fedha zosi na dhahabu zosi zilizokalaza sadaka za hazina za nyumba ya Bwana na nyumba ya mtawali. Akiapa maofisa na akiahuma kwa Ben-Hadadi mwana Tabirimoni mzukulu wa Hezioni mtawali wa Aramu aliyekala naishi Dameski akiamba na huike kilaga neka hiye humi na uwe. Here marisho henda baba na babaye. Lola, ninakuhirikira zawadi ya fedha na dhahabu. Fikara, kibanda cho kilaga na cha kwako na Baasha, mtawali wa Israeli. Ili arichokuheha nami. Ben-Hadadi akimsirikiza mtawali Asa. Na akiahuma makomandaye ya jeshi kwenda ipiga miji ya Israeli. Akishinda Iyoni, Dani, Abel-Beth-Maaka na Kinereti yosi. Angana Naftali yosi. Kudasikira vivi Baasha akirisha kujenga Rama na achenda ishitiriza. Ngonya mtawali Asa akiamuru atoe osa Juda bila kusa za mtu hata mwenga. Na makitsanya gomawe na mbao kula Rama. Vitu ambacho Baasha were wavihumira kujengera Rama. Bae mtawali Asa akivumira kujengera mji wa Geba kwa Benjamini na mji wa Mizipa. Mautu mangine gosi ga utawali wa Asa, mafanikio ge gosi, gosari go gahenda na mizirio ijenga. Gosi ga oraka za chuocha mautu ga nyakati ga atawali ya Juda. Ila hata visho, areo kala za tumika, aswa gurani ukongo wa magulu. Bei Asa akifa na akizikwa kaiza mji wa Daudi. Hangana akare mwana Jeho Shafati akihala hatu here mtawali. Nadabu mwana Jeroboamu akikala mtawali wa Israeli. Kaiza mwaka wa hiro wa kutawala kwa Asa, mtawali wa Juda, na akitawala Israeli kwa muda miaka 100. Akienda utiriri mbele za Bwana, akituangira za babaye na dhambi ambayo waihenda Israeli maihende. Baasha mwana wa Hijo wa nyumba ya Isakari akimpangira njama Nadabu akimwalaga kwa Gibetoni mji wa Filisiti. Wakati Nadabu na Israeli wosi mara kalama zingira wa mudzi. Baasha akimwalaga Nadabu. Kaiza mwaka wa hahu wa utawali wa Asa mtawali wa Juda na akihala hatu here mtawali. Arohanza kutawala tu akihalaga hatu osa nyumba ya Jeroboamu. Kamsazire Jeroboamu hata mtu mwenga. Kwani walaga osi kulengana neno la Bwana
rirombozo kukirira kwa mhumiki Ahija mshilo. Vifi jere ni kwa utua zo dhambi zilizokala zihenda ni Jeroboamu na akihenda Israeli mazihende na kwa kukala mtukiza Bwana wa Israeli. Mautu mangine ga utawaliwa na Dabu na mautu gosari go gahenda ganthi kwa kazi za chuo cha mautu ga nyakati ga tawali ya Israeli. Kwa kala na viha kaiza Asa na Baasha mtawali wa Israeli wakati wose wa utawali wao. Kaiza mwaka wa hahu wa utawali wa Asa mtawali wa Juda, Baasha mwana wa Ahija akikala mtawali wa Israeli yose koti Riza na akitawala kwa miaka 24. Baasha akihenda utiriri mbele za Bwana akitwangira za Jeroboamu na dhambiye aliyokala wahendya Israeli maihende.